dear na we na dwuma mu ho an tu so se bebo me ma say my one titi wo di matter say Adwoa Sarfo apeso a kire se awale one kare di ko ware ye no but the bewura politics o se me yimu ade yenya kene Japan ne yento aba ma hwan oye yemfa ma baomia ya aden na da bia ye kwagye bose ye ntuntua yemfa ne nhya aban mu mfa ne nhya dem na wo mbo ho ma ye ne yemfa nya adwuma ne yemfa nsiesie ye kuro ne nya se abrofo mu ne di ka sha ase o yama munyina makwa ba ha Nyansapo TV so se yakase Nyansapo no agye me se yesane no badwemma ekwan so yesen de ehia bia wa na ye nkomobofo enene ye de ebrewo on subscribe to my channel na subscribe for me wadaroma na fe like share na comment so e videos bia asema no enye femidin ene oba ya esuama yeboa ye konfo black na ne so ye de ehia mu bio se ne ye pena na hoba no e se na mu pese mo ne na di enkomosa na adwumu do na nanom adom no nyansa de bia ni di nkomo bia asem bia ni wo bebisa na nya bibi nka enfa ho na do beka bia fa ho bia so e ya de taso mu na afa so a ebeboa opa ye mana na kwaba nya fa ne nkoma wo ho nyina no e hye na nya ba wa kwaba joso ese aka kia ne kena afi na kona wie ye kura o afia abro nya ne de 31st ne na me program no kese am da so wa yiem aye no a de bonya ne yeni de be di na so ye de na rehom se de ne betwa poncha na ah me bibia ye kan bibia aponcha na akokwa na ntwie betwa na ntwie betwa dwan betwa ponche ntino de bia ho na me de sem dem wa yiem nti oda so wa yiem matias na ro ka so wa yiem nti aboso do mu ne yie nana ene no nkoma me ya bedi ye koye politics mu kakra but ni nyina so ne yesua de ewom e de ai beboa ye nyina ye hwe ye maame Adwoa Sarfo unim no Adwoa Sarfo ah kana Japan yere down ne na jai na aha one no tu one ne wo mma no o ka se ne yire no one na awo onwa no one na wo mienu baba akombe ma ba ko ni se ma wa beken wate menti o se maame Adwoa Sarfo a ne nkrofo e se delegate a mo beto aba se nim se afia ye besimi January MPP for beto aba yi nipa okandini an ondi omanim for presidency sasa koye beef na koye between papa Kennedy Agyapong de oyada ni ene bawumia na beef ni say me say enye o say akoye say omumienu ene ye strong two a sese a ye ento aba ma aha omumienu a ye strong two so bi e che na dwen obi ane de oka fa omumienu ho na no na ye papa Kennedy oba one na we aba bonten beka say ye to aba no ma Kennedy Agyapong a se ni onim Kennedy Agyapong efa no se ye to aba ma no weni a ono Adwoa Sarfo a ne kari agu ni kari a na djuma agu se Adwoa Sarfo a peso a kire se awale one kari di ko ware ye no but the bewura politics sa na ya aba politics enye personal issue sa politics eye de o be ka de Ghana fo to abama wa de wo be ya aboa wo man no na yenwene wo nko akosu Sarfo a wo wadwuma bebo wo nti Adwoa Sarfo a wo yenwene wo wadwuma bebo wo nti enko to abama wo bi oni adwuma we na blori be ka selfish interest o pe wo nko a de Ghana ayi wo ye de na hia o na wo kura de na hia o o to sa te abrotire ka woni hawo woni Canada utu atu enti de na hia o wo dwene wo ho say Ghana wu aye wu because of wo nko a wo mfa so a openti no yenya Canada Japan ne yento aba ma hwan oye yemfa ma baomia na baomia ba ono benya adwuma ye my God na sem wo gina so de akan say Canada Japan onim no na sem no say wo de kwa adwundwuma say Canada Japan enye obi a oye kata so memua so e na plain man bi mami say o de akoto nanim say mami ade a menua ba ya kan omba ba je so mo di gu Canada nyi wase ba dwen ba bia be hu se Canada o se ade a yo o se a obeyo politics enye me maame ba no me papa ma o ahimfie sem enye me maame ba no me papa ba no konfosem enye me maame ba me papa ba no eti ade na mo pese mo di mo personal issue mo se be mafu a mo benya didi am di am nti no nipa obetuma boa no because of niam bi nti yenyi bi nchen wo ko a wonti
Now mama Nyansafo wa ikura wo kan de ne hia ho. Bi an hia no. De ne hia osisi e. Na bi eze pokra. Dese puntogu ma fa nkrata papa ye. Se ofi se ba omi kan Japan ba. Na won nkrata di mu a ade na won fa adwuma. Obetima ya adwuma no nko ade obefa ho. Enti emu se Canada adwuma wo ye MPP fo nkwa no fa o mana. MPP NDC ni CPP nkrofo bebere wo. Bia Dede na wo dwene wo nkwa ho. Ti amene dwen no. Wakwaji scanner. Ya na ni mu Na de wa kan de ne sen. Na wo me no kura wo mienu ntimi support me how say be kan semfo afa me ho. Ti ka me no wa wo mienu no enti anyam bia no se daachi bi ekoba se wo mbanyini no mte so no papa ye president of Ghana nti wo ma mi wani nye. Wo de ba kwa ho. E de na ekoso man Ghana mu. Eye me yasa adwuma kuradu awu kema tunufo so won kwa adwuma kuradu ho enko busa no. Onko sua bibi wo no. Adwuma kuradu ebe wari jeje running sa jeje running wo matre dada. Besinde gide onim sa adwuma kuradu ni jeje running sa anwo. Ademo ye na. Fa nkwala ni nyina bom tai ni kurachi. That's asante hene ne kaze ne adwuma kuradu. Enso gide onim. Wan fa nhwahwa no se bra e na me kunu de de o man international ne won kura ne ba. O ye na adwuma che o man bapa. Sisi ampo a ukunu pe na o man Ghana aden. Aden na mo de politics aye nyema basa atemdidie kasa twitwie ne aden na Ghana nko politics e that game. Ase Ghana politics na de nkofo kase aden no kredie. Na Ghana politics aso maye ne troka bi that game bi ne nyema basa bi. Enka politics die. Se de o kan die sa na pese kire. Enka politics die. Me se kado beboa me wonyansa me wonimdie me ye common MP me nya minister me nya vice president na mmomu no se Ghana foto ma me a me nya me ye president kura me nwuma me woni mo boa me na me ye na se me sa nya abai se me sa bia aka ho enti ka de obetimi aye no kore na me kanta obi se ya na se sa atasema me nua abai be kan yi na bi na atema o kan de ne sen ka de Ghana aduro yesu ye bre enwuma ni o manim obi awie na sentire ni be 2019 oda so tifie dodo na tifie teacher for bi teacher for be tifie bebere no man koye tise ne kana di bana so obi a watena fie be metima me na fa na adwuma ma bia adwuma me na nya bia ya ada ne yenso ne nhwe se de o kana obetima ya na wonti na se wo moa ye so a wo se be ka kire se ye de ye ba kana di ba ni trimu odin ne ho nkro ne ba ye sa ne ye politics Encrophobia na abane pass obe wukere de animal because of one na aware nti o ka obi be je dia na we wan be je di di na adwene mu ha ro be je se ma minua be ka di sa iso obi na adwene mu ha obi on pe no kure na me me to me pe no kure obetimi de wa be di confuse me na me me to me nim no kure ma adwene mu do e wudi me fa asem kitikito me dada me fa na da o se mo pa ye mfre baumia ye mfre kan Agyapong ento ho ne ma obi a camera na mo nkofo mu nyuma so na obi a fa na nyuma do mra ne ento aba ma obi adwuma oba obi adwuma waye owo bi waye adwuma nkofo wo mu no omo fo nkofa so nya fe no ken fe so aba wo me mo adwuma tretre company tretre pe obi afa tretre mra ti se mo de tretre ba ne paya ye be sa mo another tretre esa paya ye be sa mo another tretre ko bisa ba wa obe wi ni adwuma no ya because una be ma ye komade ye ise de paya adwuma o Ghana de hia se adwuma ne bu odu ne bu na adwuma wo ho a ye obi adi bebida di Ghana fo sika akufo ado oba ye se akufo ado ba chichi nkrofo agum ene ho nkro ba wanti obi a se ne Canada di bana so betima mo wi Ghana sika yi obetima dia ma ye back ya ade ne bia o se kopa bosia ye nwene sa de no ho mini abada bia se de wa ma se de obi abone pa bi so one ne Canada Agyapong atenada ento begu Canada Agyapong ho fia se be wa ma na adwena anya fast obeka asem ya to mframa mu o se MPP amanyuko no omodi kan ba omo ba mu je se na mo wo yi na akwai family and friends kind of family and friends de na no mo ye ese si ya de omo we opposition ni de omo to omo ne ma ye se be nye family and friends ade nti Kennedy ebebe no asem na o kan no na go fa se asem a wo kan ye asan ya chechire wo ankasa wo because so ka family and friends de a ene de wo ka say Kennedy ba na o ma wo chance a Kennedy family and friends ka Kennedy e ka no kore nto no mom na ka family and friends ka on fo so na ka de no kore e be ye adwuma asem a wo kan de ye gina no so de a amfa on konsamra bi enye na adwene no kan obi na hye da chi na piapia no sa na politics family and friends kenye family and friends ka do pe no kore do de no kore die nante no santehene o kana sem bi wo se hwe na wo asem asi
na mpanyifo no ahia ne yɛka so Santene ne yɛmia ma yɔnko ba mekɔ na Santene o yɔnko oni yɔnko at the moment obetena na kwamiam oni yɔnko ɔde no kora to bia ne nananom ne manko a so ade na bebre hu ne se Kennedy e ka no kora nti mo mpɛ sɛ ɔbɛyɛ president na sɛ mo mbɛyɛ nyina yɛ trofo ana ɔmo mbɛtuma twa tro na mo pa ana ade propaganda na mo ka o politics mu no sɛ bi no mpɛ sɛ ɔmo yɛ ana na wo ndi usu se Kennedy bɛboa yɛ wɔn ɔbɛboa ɔmo asɛ me Kennedy ba na meto aba o ɔba na meto aba mo fa Kennedy amba won to aba da mekoto aba ma hwan mekoto aba ma hwan me ho kyerɛ mi Kennedy bɛboa ɔba adwuma me probi ɔpɛ adwuma o bia ni wonu ade kwenta mpɛ Santene asɛm gentia Santene ba 99 education fund ɔboa nnwuma na obiebie na ɔho nkoro ne ba ane ma mpɛ papa na asɛm because ɔnwe ɔno nko aho ja foforo ɛsɛ sa fruit ya wa company ya wabie asantefo dodo sɛ kra ne ho mamar fafo nko obi na yebie bia yebi obi obetima bo adwuma onim business otuma kwan ma adwuma ba de ade ne yemfa ne nto ano ma ne ye wo de se ba o me say fine why vice why minister wo de yenhwe ne aban mu post wo wadie ne yemfa ntoto kana Agyapong ho post wo wadie ene hwan na abi adwuma na hwan kra na aboa party no hwan na aboa party no ade ni pampa no kra bi sei enti de ne sika ne de kwan say ontimi nya president de ne si o mo kwan ne no kra na wo kan ntira asa am so ne kokko ne kokko sesai hwan na wo kokko sin jeje runners hwan na wo bufuo sin jeje runners ade ni pampa no kra ka jeje no ontimi fa ma nto twom ma wo ba wa matibi ne enti wo mo ntwom ma nyina de kwa yetoma no de ne si kwan say kan manya ni patiti say mo mpe I'm say lawyer atachiao also be kan nsem so sa say Kennedy na no ka say ya say bia ne bufu o mfa no we oje ti ka e bia mara faka na faka na mara faka aha da bi o enti say me kwa kopa adwuma e wo Kennedy chop no aka chem say ade na dada mu nkini ha mara faka ne ya famia mara faka da ba ma chop money e ma chop money de hia say wonya adwuma ana obi boss sotro kwan fo adwuma sotro na obo no afo adwuma no ya boss sotro na kwatena fie ne boss sotro na mo adwuma de na ye ade Ghana for ye didi ye dwene kwan fa ebi so on te brofo ne brofo na brofo ye den brofo ye den brofo no so nye brofo on ko Burkina Faso so on ka brofo wo ha mon ko Abidjan ha ye to first watala ka brofo watala nya French no ka China for mon ka brofo da bi Korea Ghana ha ye ntia na blaster ye kofa coach bi ba ya no won te brofo ya san fa interpreter ma ya fa interpreter ma na Ghana ada ya no munim se ebra fini ma na enti Kennedy nti brofo nti den brofo no mbedi ada da bi ya ti Ghana e ka Spanish dia de ne wo e ka French dia de pa ne wo ye sua French sa so nim de French na ye bo ma be bo me French ho so ye fa ye ye won ye ma bi wo ha ye kurom na ye te ne ye kurom kasa kra ye mpe brofo na ye den ya kan fo brofo no a enti wo te brofo nti den enim da ma kufu ado ntina so e ona brofo e den ana mo ko fa Santene no matena konwa no so why mo mpe o mo nya selection say o brofo nkwanti ye ntoma why enti say hwan na te brofo mo ko fa ndina ba baumia enti baumia so te brofo se kan Agyapong ana sa no mo ka na brofo no matwap money da bi na nya brofo na no mo de ko opposition brofo no wa na de ko opposition enti ye de obi a won te brofo ba na say ye be win power power win ni fa brofo na brofo ye win power da bi edi asem kura nti aha ne ye brofo no be kasa kire ya na da bi wo de ye na mumu ye be to aba na mumu te ba binti brofo no broni kasa na obeka na me ye broni da bi we twi ni kan nti ade nti na omo pre campaign dia no mo ka twi omo wie na mo ka brofo brofo mo ka kire hwan aya mo hwe Santene wo Santene pese o kasa na ko international e na o ka brofo o se Santene di asem ka brofo da bi twi no Adam Ghana for yensu ade sa na se mo pu obi ama na begu Canada Japan ani mase because of o yenko pe ne yire ono ne na tena da oba one na wo oni betima begu na mase na we yenko ba bia asem o kan ko fo kwa se no kra bo mo hu se o se delegates na ni da ho ko se delegates na yakoto aba no enye ye Ghana for no ye won chen yakoto delegates na ajasa for ye ne o campaign o campaign tia Kennedy na me ba ajasa for nye friends ye papa ko ajasa for ba ajasa for Agyapong ana o tena man krofo ade na adwene di agro sa na se ko de nkan papa nyansa de nko o de agya no o de go for de na adwene di agro na de NDC for MPP for
ba mu yankro fo e de maami nye na dwene omudi di ago no no na de na adwen ka be no na don't for na dwene kasa na no kana o pa ba kra nye kana Japan na campaign ma the Kennedy na ye ma no eno kwa nso ya bisa Kennedy ho asam da wo ya bisa Kennedy wo ho asam da say aden oh boni aya na me kana last video bi oh boni aya bia na ka we e best pose wo ma na say me kan say expose ono na best pose no wo tama na wo pen de me ye campaign ma wo en na me pen de wo be campaign tia me wo yin boni aya oh de wi asete oh de wi asete wo gene say wone wo ma etino de me campaign ma wo na me campaign ma wo kra na say bia wo nya de brempo na me da me ni bi no betima support wo nya ba bi gina wie de a wo se ma ye ma me ma na me ba wo dwuma bebo de na wo ye na dwuma mu ho a ntu so se bebo e de na minim fa ho question no e de na minim fa ho de minim fa ho nya me de sie o me de sie se me ne wa wo nti enya hwe because of me man nti me campaign ma wo ne wo kwa akoya dwuma no collect fa na me ba de a ka chese me nkrata yin nya collect sibi adwuma me ye ndie me ba kene ke papa we ba mawu enti me mane ma na nkwa betima san kan de na enti mesere that gate for so mo beto mo a agina mo a mo be bra ye mo a mo beto mo ye mo a mo me bra ye mo ye fo mo afo ne de hia kan Agyapong mo soro no mo na mo aye say grassroots for ni ya so tiase na che obi beto aba 4 years obi chine come for 8 years e asem ketwa e tuto TV for mo obi ti se nim se ada ne yemfo adwuma we dedicate for do se ne afo mo adwuma wa ben dedicate for do se e no mo se o me minister o me MP aye fa o mo adwuma na ye promises nko a eso Kennedy Agyapong mo nso no so nhwe se oba on fa mo adwuma na ti se Kennedy ba na so anfa mo adwuma dia na ne na asi ye twa mo ntro sa ntimo se sama dwene kakra it is cash o mo funu mu a e beto ba na fe ne e ma bi e bo bi 30,000 e mo bi 20,000 e mo bi cha abobo ya no o yire 3 na e mo abobo ya e beto ma ya adwuma he o yire 3 ni na so wale do sa ye yire 3 wale do sa ka dedicate dia kedi kwase ye do mo agro abrofo dedicate fo mu no mo agro I say Ghana securities. I say that's about 20 beto na e ba na e da bia mo to ne dada me beto ba na dada mo na wo de mo fa say dedicate be kura na ono so we driver o mampanyin bi ambulance convoy ye to wa dedicate be na twibie ye wi na yi mo sin chen fa mo nya hwe to mo to aba pa no mo nko to ma kan Agyapong wo do mo ma just 4 years na hwe ade say be san Ghana come on 4 years come on 4 years pe ni hwe ade so we say dem say na atwama delegate fo nyina mo Nyansapo TV sesi a madaro manana say o de mo fan short mo so 4 years mo so ne 4 years ni hwe ade ni say say ba Ghana ba umia de say ma 8 years o ye vice e no mo twa 8 years e na wasa ba e na wanya etu de mo so kan Agyapong hwe 4 years just 4 years pe so mo ampa mo sesa no okay de mo susu ntimi nya mo sesa no 4 years and delegate ya mo madwuma ma na nya mo sesa ye dedicate to do afu best for my wajibida ya de na ya mamo dedicate mumie ma dwene mu kakra bi keke wo de mumie mu kakra bi na mo sesa mo ho kakra bi 4 years just 4 years pe mo de Kennedy ba na 4 years wa nya bibia ma se mo sesa no na wo gide o Kennedy mu pa o wo gide o ni bo na de ne wo hu ncha wo gide o mu na ro full support ni ma sa ma ne sa ya ni hu na chiri ene ya dwene mu do me obi open no kro ye primprim me penasem say ye ne ka say wo de mo fa Kennedy bana 4 years wa nya hwe ye ne ba be so pa no so obi akọ 8 years obi akọ 8 years ka 4 years pepe mu nyini si nchen me say 4 years ne kura say Kennedy bana wa nya hwe ya mo nchime mu me ye nche wo mu me na ne ka ye o Nyansapo TV so say mo de dedicate for to ma Kennedy Agyapong 4 years no wa ntima mo dedicate bia mo nchime mu me nteka mo me ka ro abetima nya bibia fa na so fa ya adwuma because me twa wontro why 4 years pe wo de mo am dedicate for no mo de mo tra na mo fa ma no mo wi a mo mera me fie ha eme video ha nyina fa nko to internet 4 years no ka Agyapong anya hwe ama mo nche mo me bibia ha bi mo fa nko ina na wo ni mugidie pa ye wo se me katro wo ni mugidie obi obetima boa wo ha mo me ya wo de mo nso na nhwe keke na se no kredie no e say efi ye court system so court gidie no se na ba o dadu lumba case ni mko say gidie ayera e court afi e ba yi mpanyinfo so a
aban mu anso gidie de si che say gidie ayera wo e mo akonfo kra asofo gidie ayera wo se mo akonfo so kra ye gidie ayera wo me say ye se Ghana ya yetiti ye nya den agidie ne de ye ne ye kana kra ne gidie nyira so o de ye mfa ne se gidie na ayera ye nya example ye nhwe kana de nyuma poultry farm any fish pond any nyuma bi a wo woni coastal a omoye na ye nhwe se e fa nipa se o de oye e friend say oye MP enti o head niska MP bia niska watima bia nyuma ba se factory ba 3 kura na president factory do se na wo Ghana ha yo no ankasa no edia enya aban adwuma o da bi ono ankasa na personal interest o de ye ne company tama o ma ye president no the company na no wo ye te Ghana ha na Akufo Addo ye se Akufo Addo hu hia da ohun hia da aso ya hu ni company bia company hu ye tigo sime na mbeka bo meta tigo chukura ya hu de kosi ye ye se wo nana wo so ho ye hwe nwuma se ka obi e be so be president and obi timi ko bobosia no da be president oni adwuma Ghana so adwuma ne hia obi no betwa bosia no obi come na be so betua kan ya pon cars ya wato ama police fo cars ya wato ama aban mu mpanyimfo so mo mfa nya adwuma ende mo nka wo mo nka ada Ghana fo pejimi miangoro sa se ne bufu a wo yi ska abo ne de bia na obeka se wo sumeti okura ma yewe ama wo ne wo na akasiti ya me yesi abronya kura twa bo ne nyina na ne ka akura wa abronya wo sa so bonia na ne kan bia no bonia ye na kan yire ono ankasa oba wo ne na wo mienu ebe yi ni bonia ye se me ntoma no because of wo de wo be di oba amadwuma sai ba wa semi career abro no so de boa ma wo ba ye so sa de we enya ha nkwa na esi o minimum ba watena Ghana ma be ma akoye adwuma ede ne pipa be ware na ma oba na kwose be ma ne pipa ma be ma na ba fie mo tia buti bi na ma mi peso yi ebi esi pen obi di wakwa hwe nkwa wo di ko hwe ebi esi pen no discard be ma wo ne tie wo ye campaign boa wo pe dibire wa boa ye campaign ama o eduru no so na for support na say oba madwuma be say na vi say nye pen oda so peka na Agyapong a ka we besi ada oda so ya da no oda so nya da say ka we nsi keke na aware o na kin aware say na say obi ni wa wo a na kura wo ne kuta nkwala nkwala no mo wo enti wasema wo kan microphone bi de pia no na we de amfa onkwansa amra bi ayo na yate we kura boa ken amna wo say we play onye che oti che oche nana wo de Abutrica Abutrica say no Abutrica Ghana say Abutrica minimum am so escama ba so ne what na what asem na asi no say US for aba ha say Ghana hwe menu aba mapa me wura ho asem we hu ma ani tina wura ho me wura ho ankasa ampo me wura ho me tie Abutrica case no me wura ho na de tina ho o mai be na efiri mu o mai be pa na efiri mu ti unu ho kire na aye den ugu unu ani masia na aye den de na benya efiri mu na sa nema we kura akoso Abutrica ho wan na benya gidie so okoto aba aban mu mpanyimfo ntime defend abrantie say ye chine na ko say ye nchene mfa ne nko because of afrodo obi enyam bia Abutrica kwa abroche ne kwa afrodo yi won ko ba bia wo ha ya enti adan na aban ne ntena se ehunu se abrantie we atuma tena Ghana ha afrodo abrofu di a adan na da bia ye kwagye bose ye ntumi ntua ye mfa ne nhya aban mu mfa ne nhya dem na wo mbo ho ma ye ne mfa nya adwuma ne mfa nsiesie ye kuro ne nya se abrofu mu ne di ka sha ase o no mo fa du de ga nhya dem na omombo na onye adwuma ne mfa nhya Ghana ye mo ne ho ban we ye nyansani nana no kra na make a kire wo ne boni na ne ye fo aso boni ne de ebi edi kan asi ye mo no ba ye ka boni a abrofo na mo koma onro mo na di ka de boni di yen die ne ye mo me fa ye fosile ye de so de na Africa ye so de go man Ghana ye so de ne abrofo kokon ye dabi e de na abrofo hwe free ye ho ye japade ye ya e na no mo pe no mo di tuo be dane gu ye so e be wie ye e na kro mo da so control ye ye nti ha na abrofo ne di gold bia ba se o mo de bre o man panyin e friend say
ye wuro tumfo na tetibre no mra kon bi si ye eno mu wi aye fa ko ya fe no mo de aba anyam bi omo de be dom gum da bi anche obi a ana Ghana timi kwachi obi wa brochire se obi awia Ghana sika broni bi afro do Ghana ezi yakwa mo ma chena maye ebi asida yenye bibia na yen kase aban mu mpanyimfo no kro mo aban mu no se bi firi ha kwa abrochire wia Ghana sika akwatara brochire wa yo mi sika okwatara brochire ya chi na ken for yata omo ya chi wo mo enye obi ma abunya brofo no for mo mre enti Ghana adan Abutrica omunya no la omunya Abutrica wa wi obi Ghana da bi nye broni ne so o de computer bae on de computer bae enti so obi awia wa Abutrica kro se komo sele tu no o ma bibini ade na adwen o se komo sele tu no aya de we be sere mahama omo fo mo na nsi fom omunya ba bi boy na case na kodu mo kansere se ntokwa na be kwa yenku ona bo Sam George na be cancel bi wa wonten say apart from Abutrica nkofo miensa bi won ma so mo ye force also on so obeche omu nyina ade o obeche omu yakoma bofo ona bo Sam George si bi ayira ona bo Sam George wo si bi ayira also be say paper Abutrica wa break Ghana bank ana dabi ana commercial bank ana say Fidelity dabi bank ben no ko ye say sika broni sika na Ghana bank na fa ye o ma interest o ma interest Abutrica sika de go bank na different brochure ble no enye Ghana ha na fa ye enye bank process fa bank he Abutrica busha fo nhyase modua say sika no obia Ghana bank bia o so Abutrica 101 obia o mo dua nku o modua say sika ne nye collect ale ntro o claim no se no mo hu se Abutrica sika nye sika papa dia enye bank na fa ye ana mo di gombolance na helicopter de ba ye dabi ye musa gold we tu no boase ne mpa ka na percentage se ne wo e de na brofo no mo ye ma ye asisie de boni no mo di ye enyo mo na share floor ase enyo mo na de nkyere ba gi ye gold enyo mo na de snap ba gi ye gold ada na ban ne kwankwachi wo mo se na ye ni ate ya hu se country we ba de nkyere ba gi gold nti ye kwankwachi wo mo ada Ghana ye huri anim kwasoro mo ma yutu aye basa mo me anwene ho Abutrica de boni no aye e de boni pa na Abutrica wa ye ye hu ye se Ghana mpanyifo na bia wa frode wo mo dia ene so ye mambofo me ade me pay local scam international de enko no me so mo di computer ba Ghana ye computer dabi Abutrica woni mo bi password dabi enti na Abutrica wa ye de boni pa na Abutrica aye Ghana ha ke mpanyifo ye besre Ghana fo mpanyifo mo nya mistake o na Ghana fo mabunu tietua o mba mo papa na mabunu na asase o obo tietua na obi ase ka mesi nanim a obo aban na chipa se mistake ben e na aban ye de no atitiri wa o ma di Ghana sika ye te se na se dwon okoda forest ya no twitwa atimata forest e ma na busuafo ya ante hwie o ya nche obi a wa yomi ya ante na no ye o mo sisi lada pa o mo ko fa sika won dem dollar Ghana di dollar dabi eso na dollar go bi dem hwe ade na hwe o man Ghana ade o mo de youth na nya o na Sam George mo ka se Sam George ye be se Sam George on san ko danwene hu biem sa me kwachi obi ne de o ma ban na nkaso o se ko fo miensa na aka nkaso o be chairman US aban o be che o mama nkaso why US aban na wo ka no enya de se mo betra so many years akodi o be so so ya aban bi beba na bi o be support youth o aban bi beba no be ka youth abo o hwe ne ma na ekoso na etan o ene ma na ekoso na etan ana o mani bere Abutrica minim se bia ni sika o mani bere na ana ne dan na wasiri cars na o dem muntimi to bi ne mani bere ya se o to si to cars so ma youth boys na wo adan dabi o adan ya ke kan ya se o share boys na papa wa ho chiru kakra bia ba ne nchen bia ko betima ya ma adan na Ghana yan hwe na yan nya sa ne ma wi adan ne yan hwe abrofo no nkran kasa eno mo foro do Ghana fo yan hwe abrofo Ghana fo mo ye adwuma wa brochire na yan hwe nnwuma abrofo do mo ye sika se no me de ma wo mo obeka sika na kira o se bia ma bia 50,000 euro ye betetete wa ba wie na ka 2,000 euro kura wunya na ne nyina sa omo do ma dwene di o adidi e ho na se yeso te Ghana na do mo do wa dwene di o mo a e de o tan ko ase papa panyin betan se akade pa miensa anya oreho saka miensa se ni nua wo man ko be kire no se kan ni nua bi wo mu a enko be kire na se ne yire enua wo man ko be kire ndana ko ye Sam George se Abutrica ne wo fa ase na ni nua na ko be kire ndana ko wo de ne ba ko to asan mu ana enti abi ni fie fomso bi ma ne fie da de bone na wa ye broni mu na beko abrofo ntokwa mo mu na wo beko abrofo ntokwa ade abrofo de ye ye musa Sam George se Ghana ye sika ye ne atwa na sa abrofo de twa maye aje tire ye de ho no mu na betwa sika maye abrofo de twa maye mutu enti o mka dollar ye di Ghana dollar o Ghana ha ada mu nyi cedis ye di cedis adan ye nya baba bi ba mu di musi ya na mu di nkura na ni mu ayi ba ye fom why Yakupon na mo tua nkrofo ka e wa asase we so abrofo ye be sisi ye afa ye for slay e de nkwanso agu ye kon ne ensa e
de fa fom saa na ne de nyansa de di omo ho a se Abutrica ane oba no de nkoto wanka bro no baba nyansa na adwumu do no be otima bibi se de na adwumu do pa ha Ghana ye nyasa di peso 10 a enka ye be kwakope bosia ono be buy bosia na ono enka ye be kwakope bosia na se Abutrica so 10 wa Ghana ha enka de bia ye de Ghana port Water West mu nyina ba kwakosi plus dabi Ajijiska la tisi of company kura no any kam ye je bosia kura timitua dabi adai yentimi ntwa na mo be fa emi no asasha nan adai and that who say still na India yi you say Ghana Independence Day Independence nyanya fa hudi na Ghana wa fa hudi nyanya fa enkonson no mo yigu free ya nan yensa no mo de agu adwunem ye da so won kwaso mu o mai konson na fi ye nan yensa no mo de agu adwunem why eno mo de agu adwunem Ghana wa fa hudi on ni fa hudi ye da so ye nkwa na onya akwa anaka say ye de hie on na ye to no koko nye ne do ye ne de price to na blofo na my price omo my price no mo de we bank we price no mo de ba amoa me matu ya madom afuo na makotwa me board ye na wo to se wo beto ne sei no mo do price ba no mo de do price ba no mo do price ba ne ye gold so e enyo de do price ba e de ade na ye ne ye de price ma wo mo e de betu akwa America akotọ pure water ati say ha ye de 10 pesos beto vodka na enyo mo na chere price wo mo de ton mo de ade no mo my price ayen fa ton ye de ade ne hu se enua bi ye koso na ye obi ya papa panyina wa ye do ye se mo boa ye na mo da ba ka kire kura ti menya ko do betena TV show na social media be ka se aka nipa miensa aka nipa du ta ka miensa me edu na aka miensa de bia na nya fa so aka du onchi omo fo mo nko wa ye se nua ba bi wo ma na se ne wo fa se bi wo ma nko ba chende na kwa obia mfo so ye papa hopes na doye mu nyina ba bontia be kasa enye sasam na enye oh say nka Ghana for ye chire abrofo say yeso so say first na ya adwumu ya ha say ya adwumu abie nti omo soso omo de Ghana sika omo be ka omo ho no ma muntimi nche omo mere ye no mo nche omo mra mo che omo ba de Abutrica be ma so mutimi de ba ene de Abutrica so won fa ma ne omo hu say yeso so say bi say ani ada bi da ade o ya ekoso ekoso ade na say ekoso mo hwe mo yam batuare wote ne ho fira abrofo ne sam hwe de kuro kwakoso katase ye ne proye ne pesemi nkuminya ahoya na wo Ghana fo bi mu ede na Abutrica waye papa timu sa akwa bi moro homade na ye ya enka mkro na wo se kam gwana ba so kam nya ahenti ne mporo mo se kam de tu kwa kotre country foforo so na mo fight ma no na mo se wo adwen na ha do munti memba ndika ha mo mu no wo se kam ba no ban wa ha do munti memba wo na ka officer Abutrica wo ye Burkina Faso ni a enka mo betima ko ho katole be why wa so fa akra to ba bi aha se do ma shire nsa agu ye chi na mo boye yem mo se mensa ma ye nsu nyanka ye no ntum e say ye betu scammers for no for so omutimi di adwene ye adwene no mbu abrofo no munye sika na omofa nyannwuma e ba hwe ma me kire wade scammer bia ni ho a obi ka se bia me support scammers me support wo mo oman na timi adwuma nim e na adwuma kura wo mu a abrofo no omo na di scam di ka be dada ye titi na obi bia mfre no better trade so ti ase e na da son ye go do mbese sa ya omo de snap bre no snap ye to na se ne kura snap boy den kura to na komo ahwehwe kura so mo de beji ye bibi enchine keke so ti ase atare keke mo de beji go enti sa ne ma we nyina wo ho de a ade ne yehu za abrofo no masisi ye e na woni de ti ma scammers no mo mi adwuma kase ne se osuro obebie china obi adwuma no afa ne bebusa ne se e na adwuma be no wo ye ne ho nkro ne ba ne enti o se aban no mpanyimfo no so mo ti committee fo bi a e bi ma ti committee ti se de mate committee ti se gold board ani cocoa board no what is scammer board so ti ase scammer board no what no kwapa na meka no scammer board na wote no mo te ne se privacy e sha aban mu na mo ne boys no leaders no nkasa on se edurumle bi minim se MPP time na ndc time no mo sha ase a boys ya no mo gato no mo ye strong pa no o mo yi o mo no mayo anti Robert it is a data force ne ya fa obi afiri aha ne ya fa obi afiri nti scatter bi si wo ho a o no onim ho it is simple so mbenya o mo ye sa abo so it is ask scammers no mo mfa o mo nyina ban ne mfa o mo nyina na mo no mo ntra ase na mo committee na mo fa obi nto ano na mo nkyira o mo se fine adwuma na mo ye ne de yenim se kwase abu abrofo no bebu yen enene mo pese mo te mo ho eti mo te mo ho a mo fa nhya aban mo pa mi adwuma na mo so hu se ye nyakakra de be ye adwuma aban sa se ya aso ya se ne na aban so de sika wu aban asem ba wuntimi nkwa aban ne ho unim se
Say aban police for next security ne ho koreba ama Abutrica for kwan omutimi ko che Abutrica aha omutimi sentence am just o che o mu makoma no akoma mo sa asem ne ya me pese mete no sa asem ne o kasa ya yifiri sa abehye obu amako ka de enka o che makoma so o mo ya krofo o mo wi de so o mo ye first no onu ha na afro do no obi an for che o mo nye ma mpanyimfo na o mo naked picture wo ma phone so no o mo nye ma ne ma bontin so na mo nim so mo go obi anim asia o mo so nsem hye ngrofo bag mpa o mo nya din wo ho youth no ebi so bisa say nti mpanyimfo nso susu say o maka ti o mo je ne bosome no ehu agapade no mo wo na na hwe me nua ba asem na da ho sa no e bosom se steku be kan sa asem we no mo say bosom no da obi atwina di ade ablofo no ye na nye ese ablofo no kura koso escam Ghana fo umgusu scam Ghana fo o mo scam na hwe e na hwe enema bi a ese koso e wa Abutrica ye be sere ye bibifo na omo ye lawyers e wa Abutrica no ye sere wo mo ade a omo de ye omo client enye kura omo de omo clients mo Abutrica omo bibifo no because wo bibini broni bi no ode ne wo ye bibini a ode ne case be bre o se kama no ade ko no yonko broni ho e na bibifo no so na me se ye nkrata asem no illegal wo mu nti no ye pe yonko bibini ni aka no kura de a kire no yi omo granted advantage ma take advantage advantage ena omo de ya ade se obi betimi aka asem a kire obi ankrata asem ye betimi atwere obi letter e de ama ne lawyer e betimi de 2 months no won kan kire madam ne client ne kura se o letter be di mi ho oh at the moment ya obeduadu mo be hu no so no o kan no say demand diska je no a o mu hweye diska na free ha de aduro mo de bribe free Ghana e de akoduru obi man so a duabo so na so ho o mo na man ko po be babo ano and the youth na ka say Ghana by mom ayen ya so ya fani ye ways and means ai de be boa ya ankasa ye ho a e so amusi boy e say yanya moden ko se scam ya ka scam ya adwuma enye fraud o yes fraud dabi enye fraud de wo mu ni se so bi o ne broni bi chat ya e oba na be ma ne hye akiri ene oba no one ne chat nte duru ba bi a broni tumi ka se be ma me hwe oba no a friend ge aba oro ho ma hwe ho ka no a hwe se be TV so na hwe na wa hwe ko so aka che se bi a o mi hye sika be se business oh e bi a good business e bi a oil business e bi a we business ni enyina ne ye na wo hwe oba no a wo hwe oba no ho so what you aka so ta se butter trade etro eti se edidi na se adwuma na amaso a wo se na mo crash ke ka Abutrica sa abrofo no so scam de ba mo si bi won fanto gold gold we akwa site askam de match excavator nyina ahye no mwana mama ka ba wo ye masa ko fa police wa masa de anim se nsa nkere nko ese excavator se mo chi no se ka mo anhye bi na mo go a se ka Abutrica betima be kire na excavator o de ye adwuma de gold na ko ba broni no mo so ma ahye no nti onye de na okotua mo kure na mo se kire se mfa no nko because of wadi broni sika oh edi asem na ko so man mu of mine Ghana etimi chi excavator kakraka we ni ya hye no ni ya chi ope astra se ye ntwefa mu eno de ne de akosi custom office ye ton ase na ebenya odu ne ba bi nkura won ti ase se youth ne ni abre me de Abutrica do munya ro o ma nya na ne be ko so o man Ghana ma nya papa o munya Abutrica so mo ma ya adwuma nya munya ne nya de be ye ne fa ni di anya Abutrica nko asofo no bi no ka ho akonfo bi ka ho ahemfo kura bi scammers edi so be che dia o mo ti o munyina o mo ni bi fa bebre che ye ni ma asofo bebre am so scamming ni bi ara ne de nkoka na so for mo scamming ne sen hwe o mo kura de ma kura am timi ejim ma nyina no ye fancy na na cancel they said Abutrica asemboni afita we say o ka so wora ho no kore mo amutimi mo obi mu so obi so koso na ya na ya mo ya enti wo fi say ye betima ba che broni bi a wafro odu obi efira broche na ba Ghana so wafro do obi ana na China ha kore betima ko na China ni yo ba ye ne fe ne simple I shawan no se sen no ni Ghana ka mo che ko sisi ebe tu ye gold kwa bone so ye che ne se ye boy to China for ese no ye che ne se won ko ni kuro ya nya ne ya fa na ntu ye se won ko ni kuro abusan fo yan fa won si ase ye ne so ya sen ya tena si edi nkomo wada ma comfort black ene ni no edi nkomo no afia wie ye ejuma dia odi no wada ma se fa ho hyem na ebe boa pa yan fa won si ase Nyansapo TV so eniem so subscribe to my channel na subscribe for mama afi like it, share
comment ni nyina mo bia enya bi enhwe medin ene oba ya asuama ye boa yemfa wusi ase therefore ye be sen de ahia bi ya kraw kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem Agyapong nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya